Hello muntina namite ho zo si limna ka hin nei kinun tu ni kho phalla ni sim som lako sang ni le som ni lia ding in jong gamsung tu su chum chum ho kuki times a kun achom lam te in an ngai khom ki ro heti achi sa ziribam thil su akun meilhe mi gup ki hormone le athi naw chunga hin nasata in meilhe ho gamsunga MLA ho le mi pi ho ka buina Samta analungin alangkhadin mi pi ho din kilungto na ahi lo le pan khom theinan ahin nei do theun e ho dia jong ki hel na theita chu hi thilkhat demand ahi lo le tupkhat in nei le kilungto ta ki phin na ahi lo le I demand mo pon nei hon ahin kho sa to ka bol thei thei bolding ahi dan imuki ru na hi meilhe mi gup thi na ji in ki phin na za chum chum an bolun MLA atam zo in an hal haun lampi atingun central government office ho khaun chule central government le state government chunga alung hleilo naw nasata ana phongun a cheinan MLA ho jong mi pi lungdei bonga thulu na ala theilo diule ato na wa kun hai diwin jong kitip na ananei saun hitol hon chun CM secretary da NDA partner MLA hon ake ho naw mi pi ho he theidin phon do na ahin neu na hi central government in upspa ti chu armed force special power act ke koi avelvet kidding meilhe mi gup ziriba ma that hi kukite ahin hija chu nisagi ka kukite gamsung adia ziriba ma mass operation bolding ziria meilhe mi gup ki thana supi jusang kim ki thana saituna lo bor nu me khat ki thana hicheng ke si NIA khuna pi luding nisagi sunga ziriba ma mi gup then ho dan kala kiloi khom na tia phun do ding ti a hi itihama ahung kimin pha cheng hi government in apha cha ana to ahin pu do lo le NDA MLA hon mi pi to ki thua meilhe te ma khoding thulu na kilading a hi tin MLA ho thu phun sun asei na hi tu su chum khat cha hi le tu chung boina chief minister in akisun pi ma ma le meilhe hon anagi thang at pi ma mau kukite gamsunga boina simjing nikter kiti army akun retire CM in special commando lamkai mo pu na anapi more parlin chule mundang danga kukite gamsung ahi lo le gamgi a posting anahin langnei na nasata ahin din pi mi khat anahin hitol hon chun jiri langa ahung posting kirin tu chung boina akun chun jiri bama ki phinanei milhamni meithrin anakap khan khat chu athipeitan khat penwang kho se diwin hospital thu dahi ama hi chu chizana chu ju khamdanin jong aki sein ipi hi le meile ho chung ma khut a hla hi ngaidam ahung ki thum ding a hi tin meile nu pi ki loi khom ho chun thu phun ananei ki run hitol hon chun chief secretary Dr. Vinet Josia kun thu phun ki mu chu a hi le heji thil su chung changa hi inquiry committee IG levera IPS khabib ke chairman le DIG levera ningsen war sung IPS member hi na hichithil su hi ipiti su ham ipin hitabong din mun alhut ham ti detail ni som thum sunga committee ki sim ahin pelu ding a hi tin thu phun chun ase chutol hon chun nectar ato na akun heisa an hetai tu su dang khat cha hi kille Manipur government birin lam kaina chun gamsung ave suizo tapui danle muljong achi to thei tapun hiji chun hi tabong kilam kaina thinglo government chunga ta sanale to sotna akinei tapui tin National People's Party president pu konrak sang ma chun anaphong do in hinla lam kai ki khial na om khale koi party hi jong le to sotna nei din gut sa aki hijinge ati alangkhan in NPF tichu Naga People Front Manipur Unit President awangbo ningmai chun birin government to satna ki nei jingding hi government in abol theichan gamsung chamna umna dia panala ahin mi pi honjong ki thu pia to sotding in atimin chule CSO le organization chum hon gamsung phatna dia panala anaw akipapin ahin MLA ho in su seat hala chule thilgu kiti ho wang mi pin abol lo diwin nge na jong ananei na hi Tuni khole JPO tichu Joint Philanthropy Organization chule Student Organization josi head pina Village Volunteer ho josin coffin rail lamka public ground apet peace grounds and supigal hang ho janale ngailu navat sana anei dingo hi hitol hana Zomi Student Federation jena headquarter Kuki Student Organization lamka Mar Student Association Joint Headquarter Gamhub Sunga School le Colleges Hozo Sin School Chapang Class 10 Apat Chunglam Sijong Relia Pungso Makai Lama Lamka Football Ground Hingtam Lamka Kisukhom Din Tipna Ahin Neunihi
tu chung mail ho ki phin na center in a hin gel Kholhang janha lang chun Union Home Secretary Infar Hongin Birin le security lama officer ho to jong gamsung din mun a sei khom diwa hi tin thulut mu hi chule Union Home Minister akun CFPF ti chu Center Armed Police Force Company som nga Manipur hungdu dia thulut mu hi CFPF company ho hi CRPF le BSF ki gom hiding puina kho sit namun hoa koi hidiu winjong akise na hi geldo thei khat chu jiribom lang buina hung kho sira chu CFPF company som ni lang anaki tolu ra hitan tu le to hi manipula CFPF hi company zakhat walding a hitai tin jong akise na hi leisit ki sima pat hitabong Kholhang sab nahi zat kharin zat khat thana dia Chapang Kholhang ki sab sa hi anam khadin tasan ompun chule mujong anaki mokhapun ahin masangam sungbui na hung ki patil chun meilhei nupi le alin langhon kukite tha chai ding a hi tin anasamun tu hin Chapang kho hello ho jong a hilun kukite tha ding a hi tin Kholhang asab saun hitabong hi nasata the thanga muntin lut the hilo ham amasan anu apa tewin kukite thana din Kholhang asamun koiman ilimsa powin tun acha teo ahung ki pan kirun ei ho a neu chakhat ipiham iseule muntina athe thango heloham imi eke hatil che chele ei ho kilhadai che che gallaita ki neu sa te chu neu che che a aha kap agam lin mi hat ho min agi na hi kitile ki sei hi loading hi janha chun Manipur Security Advisor Kuldip Singhin CRPF DG le Manipur DGP Rajiv Singh to high level security meeting ananeyon ipi ki thulu na aneyo wang phone do ahinai pun ahin security lampanga ki khel na khat ahung umding wang gincha rahi achi sani khwa Eclavia Model Residential School akuna simlai mi phachom pi food poisoning hidia ginmoje a PHC anakil thut ho chungchanga eso Moria Block Education Secretary in su thing na ahin nei na hi social media Twitter ahi lo le media chum chuma itabong thil so chungchang hi community khat ngon akinei danen ahung leng doin hiji chun hiji chungchang a hin food poisoning hidia ginmo ahin hijong le hiji hi Manipur sunga community khat ngon atum akinei pu hiji chun hiji thil so chungchang a hin tu chung Manipur sung boina to kimat na imacha anei pun chule school in hiji thil so chungchang a hin community khat dem na akinei puitin su thing na ahin nei na hi Government of Manipur Home Department akuna internet shutdown chungchanga thupun ki mu chu ahile ahung lungding November nisim somni sangni le somnia li chen Infaris Infawis Bisnupul Thopal Kakching Kangpok pile Churachandpur district sung internet shutdown hi umjing na lighting a hitin Government of Manipur Home Department akuna older chen asai na hi tuni huadinga KUKITIMES akuna gamsung thuso chum ho achom lam thei pe na mi pi te he dinga ihin la kho mo ihin sim do theu hi chan chu hi tan ti